Vodosnabdevanje u gradu i prigradskim naseljima i na Donjoj Pešteri, gde mi vršimo kontrolu, odnosno snabdevamo stanovništvo sa vodom za piće, mogu vam reći da trenutno je stanje što se tiče količine zadovoljavajuće i nemamo problema, jer je vodoizdašnost na Koničkom vrelu, na Lipičkim vrelima i u Delimeđe dostigla takav nivo da imamo dovoljne količine vode na svim našim područjima koje mi snabdevamo sa vodom. Međutim, voda za piće u Tutinu i prigradskom naselju Velje Polje je trenutno povećana mutnoća, tako da nije za piće, što znači da jeste za drugu upotrebu, jer je bakteriološki potpuno ispravna. To smo dobili rezultat od juče iz Zavoda za javno zdravlje iz Kraljeva, tako da građani, što se tiče bakteriološke ispravnosti, mogu građani da budu zadovoljni sa te strane i ne može se reći da voda nije ispravna bakteriološki. Međutim, da ponovim još jednom, povećana je mutnoća, nije nešto zabrinjavajuće, ali jeste povećana zbog naglog otapanja snijega i kišnih padavina, tako da je došlo do povećanog zamućenja vode. Mi smo na Koničkom vrelu isključili jedan izvor koji ima više mutnoće nego što je dozvoljeno, tako da jutros je pokazalo da je manja mutnoća nego što je bila juče. A danas je područje Veljeg Polja popravljena situacija u odnosu na juče, jer i gore smo isključili malo pumpu kad je bilo onaj period najviše zamućenja, tako da je i tu je kvalitet znatno popravljen.